Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Lintho mahiroin lapen hemkong long katebar abang phu atum raikom saiki atum arideng kachingnang. Lason si jakhong poni phai khrehini arni lakhain korapli deopani mese constituency ke parlo borpothar police station angkang khakraja naka checking along ihum manipur pen kewang ahem konglong aphan raikom saiki atum pen kelang hon themi mi theklong si ritar lep asai dengponlo lapen ka hon the ateng pen linthomra gramner kep an heroin hem konglong along pen longponlo Labangso ahem konglong bearing registration number AS01BP 4004 Santipur Borpothar Raikom sai khia tumpensi kedo ana sai chepar deng ponlu lapen birta kirip dun bom apor ahut anki hem konglong ahem phu atum amen lapen arong amen pangthek ponlong lelang bukajan besar kurube Karbianglong News West Karbi Anglong BJP District Committee asai hemalong MP Omar Singh Tisophan karchwa jaime kepadopon Jakhongponi phai khorehiniar ni West Karbi Anglong BJP District Committee asai hemalong 3rd Parliamentary Constituency pen Karjabdun Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasao Aparman MP Omar Singh Tisophan karchwa mai kepaman pon Bangso along Water Resources Pijus Hajorika tami alohi sarpo aman pen chetong dun lapen Tim Karbi Anglong pen tami chetong dun si karchwa maya long RD chipipon Hamren pen Birson Ronghang Karbi Anglong News আজি আসলতে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা কাম লৈ আহিছিলো আমি 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আৰু বৈঠালাংছু সমষ্টিত মানে আমাৰ এই এমএসি সমষ্টিত তিনটা পৰে ৰংখাং বিথুং আৰু কপিলিত 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাব লাগে এই মথাউৰিখিনি বনালে আমাৰ এই অঞ্চলত বানপানী নাইকিয়া হ'ব বুলি সকলোৱে কৈ আছে সেই কামখিনি চাবলৈকে আহিলো আৰু মই বৰষুণৰ কাৰণে একেবাৰে সাইটলৈ যাব পৰা নাই এতিয়া অৱটো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দি গলো 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বাৰিষা শেষ হোৱাৰ লগে লগে বনোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আছো যোৱা 3 বছৰত এইখিনি জেগাত আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰায় 75 কোটি টকা দিছে এইবাৰ আমি 30-35 কোটি টকা দিম যে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু নিশ্চয়কৈ কৰিব লাগে আৰু কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিম স্যার এটা কথা বারবার রাজনৈতিক দলের আগে অভিযোগ দিয়ে আহিছে যে রাজ্যে পরিবহনৰ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰি আছে মইতো কেতিয়াও নাভাবো মই ক'লো যে এই ৰাস্তাটো সন্মুখত যিটো ৰাস্তা দেখিছো এইটো অসম চৰকাৰে এক্সট্ৰা টকা দি 950 কোটি টকা দি বনাইছে আজি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে মই আসলতে ইয়াতে পইচা দিব নালাগে কাৰণ এইটো ট্ৰান্সপৰ্ট সাবজেক্ট তাৰ উপৰিও যোৱা 3 বছৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে 100 কোটি মান টকা দিছে দ্বিতীয়ত মই যোৱা 3 বছৰত 350 কোটি টকা দিছো ঠিক তেনেকৈ ডিমা হাজাৰতো দিছো ক্ষমতা কৰ্তন কৰিলেতো আমি টকা কাহিয়ে লৈ যাব লাগে আমি উল্টাই প্লেইন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টকা আনি ইয়াত দিছো আমি আসলে 6 শিডিউলত এক্সট্ৰা টকা দিব নোৱাৰো তো নিয়ম কিন্তু আমি 6 শিডিউলৰ মানুহখিনিক ভাল পাওঁ 6 শিডিউলৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম আছে তেখেতলোকৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা সেই কথা সদায় শিকিছো সেইকাৰণে উপৰঞ্চি টকা আমি ইয়াত দি ইয়াৰ কাম কৰিছো ক্ষমতা কৰ্তন কৰিলে টকা কাহি লৈ যায় ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ টকা আৰু দিছো আৰু দিম Sampurnata Abhiyan amai nilip along kepaman pon Jakhongponi phai khorehini arni nilip chokihola sports complex along Sampurnata Abhiyan amai kepadupon Bangso amai long nilip blog video sangpi julite rangpi pen Japon si nilip blog angkang along kedoan department atumta chetong dunlo lapen department sirkep an setami chetong ponlo Bangso amai long man kedo MLA Dr. Numol Momin lapen nilip MSc Pobitro rongpi chetong dun Ki ong dung self help group women satum nilip arong ara tatum anta chetong dun si mesen men si bangso amai pachunpon Choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News সম্পূৰ্ণতা অভিযান চলি আছে তাৰ ভিতৰত হৈছে আমাৰ ভেকচিনেশ্যন বাচ্চাবিলাকৰ ভেকচিন দিয়াৰ তাৰপিছতে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন তাৰপিছত চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক আপলিফমেণ্ট কৰাৰ তাৰপিছতে ছইল হেল্থ কাৰ্ড দিয়াৰ তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড যিটো হেল্থৰ কাৰণে গোটেইকেইটা বিষয়লৈ চাই তেনেকৈ এইটো ইচ এণ্ড এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল শুড গেট দ্য টেষ্ট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দিছ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট তো এইটো কাৰণেই আজি এইটো প্ৰগ্ৰাম মিলি আৰু মিলি এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এছপিৰেশ্যনেল
ব্লক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু স্পেচিয়েল ব্লক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত যিখিনি নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে বা খেতি কৰাৰ কাৰণে বা হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ডেফিচিট আছে আৰু চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এই গোটেইখিনিত আমি আৰু অলপ ইণ্টেনচিফাই কৰিব লাগিব ডেভেলপমেণ্টৰ তেখেতসকলৰ আপলিফমেণ্টৰ সেইটো কাৰণে এৱাৰনেছ এটা কেম্প আজি হ'ল আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এই সম্পূৰ্ণতা অভিযান সেইটো কাৰণে মই আহিছিলোঁ আমাৰ MSC লগত আছিল 3টা ব্লক চামেলাংচৰ ৰমনগুৰি আৰু মিলি ব্লকৰ একেলগে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ আছিল ষ্টেট আছিল 2টা ব্লকৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট গতিকে আমি এই গোটেইখিনি মিলি আমি এটা ৱৰ্ড অৰ্থ চবেই লৈছে উই প্লেজ টু ডেভেলপ দিছ এৰিয়া এণ্ড আপলিফ্ট অহা দিনত এনেকুৱা পৰামৰ্শ মানে এইবিলাক প্ৰগ্ৰাম আমি দিছ ইজ ইনিচিয়েটিভ দিছ ইজ দ্য বিগিনিং অহা দিনত মানে ডেইলি আমি কাম কৰিব লাগিব কাৰোবাৰ ঘৰ হোৱা নাই সেইটো ইনকমপ্লিট হৈছে সেইবিলাকত আমি চকু দিম ক'ৰবাত টয়লেট পোৱা নাই তাতে পানী অহা নাই ৰাস্তা পোৱা নাই এভৰিথিং ডেভেলপমেণ্টৰ কামটো আমি কৰি আছোঁ সেইটো কথা হৈছে উইথ লিমিটেড ফাণ্ড যিমান ফাণ্ড আহে এইটোৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ একদিনত গোটেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে year 2016 when I became MLA that time you can compare devastated millet devastated Duarbagari. Now you see there's a mini stadium construction going on, almost complete, and roads construction everywhere you can see, and Borpung Tarapunga Rasta Northeast Infrastructure Development 194 crore sanction issue tender hoy very soon আমি কাম আৰম্ভ কৰিম মানুহে ঠগি থাকে বুলি কৈছে এবাৰ আমি কৰা কাম ঠগা নহয় আগতে কি কৰিছে মই নাজানো বাট যিটো মই কম সেইটো 100% ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু মিছা কথা আমি নকওঁ চিভিল কামবিলাকে কয় আৰু কৰিব সেইটোৱে আমাৰ গতিকে পিপুলাৰ ৱাচিং বাট উই আৰ ডুইং সেইকাৰণে বাৰে বাৰে ইলেকশ্যনতে বাৰে বাৰে জিকি থাকে কয় Kheroni mati phelang pi along karbi rat amai pi kepa dopon along penang an karbi arat chingrum si kachesong aputhak lam the chepaklang ponrinti rat amai pi along ahin penwang si rat chetolu bangso along halapu dima hassau along ri along kedo akarbi arat atum tami penang an wangsi rat akachesong along klam along an nang pali dun pen ardi pidunlu son si pijar vijar along lelake da Kheroni along chotkali an parta kedo an karbi anglong arlo pregjam adim along sitami aron repen long le nang kacheraiji kabor imate nang kedo adim an tharlivek nangji an parta halada Kheroni mate phelang pi along kedo sart he phangcho along le along pen chenglok pijar vijar along le along nang kedo thi phala bangso along prabjin pen tharle serak nangji pusi kachesong amai along pen ningje ponrinti Langkaplo, ilutum karbi kasi phaji phanke tum song chephat kemehang pa pekinai nang ni. Lapanan karangka itum song pen ken nang kian ken lo song ke pasan tom kailo un elo. Partita to piglo asitina party ne tum claim poni tum sia hok mu bipuan anu tinda Nigeria plan tim pasan tom kailo si partita un elo da sia muk pitang ke karbi si chepharong lo karbi hijan karbi abi ke doan karbi karba ka so doan bu si chepharong lo kasi hara sopotong si amuk tangke ilutum non kita baso kaca tong le karbi si kaca so karbi si kaca lakai kumane jong kumane rong harate rangkali lakai karbi tum to an tum si pin labaso mailo ke hak japlo laben labang so kaca so lage PGR kaca so lage karbi tum amana pengelam lero lakai ningduk pikhanjang ilutum karbi dijo pan itu mapoho penceng lo atoi hongkor penceng lo man peng sikpame man peng bitame ilutum ai hoi bipitame ben wang bede thale ke ningduk piklo alang ni pini labang somai long lang pen ituman ameta aso apon apan cejana i polo ituman ang khana mung nai polo ituman ang hot na hot pensi nang tum lam thulam dok ni mana pak keng ai polo tame karbi to wang bede kala ningduk piklo laban karbi so ke komane
kipulir kemana mana ke khang ka bori do kemana ka pre bidilang no ben ke kem do hala ki tum bita long lo lasi labang solong karbing long tumas council ka cari tum laban karbing long anglong political party do ar tum ta regional party tum no APHS no APS ni alang tum kal bang so hetung ke tok ti do pini labang so mai ase pini political party do an tum ta labang so tak pang bang ka mai bang kappa bopan si ka bori laban labang so mai padu de party bori laban amut pi dang ke ethela mangkela hello pini ilitum labang so ka chesong lo mangke ilim jase metten damke itelam chini glo apong tin karbitum apong ka chesong ta kelele ke kapre kali methang abong ekeng ka tar thinga joini parti tum methang ka chebai parti tum methang jung ale parti chanmong thinga tar thinga joini si pini hempe kalong le jatlo pini tuna tunche detlo kasi pini karbitum nang kiwir chiang ding si to koklo ini tumke bangra cito cito kaya karbi bhane busu chopapo prekam party long kentang hutumda ladak do avipin boli APHS ke tumda ladak do sita me party na central ben songjapo ke ja tumda ratan kapamang hukapamang loma ci kemro ladak ke se tumda do dak prekam party long ke klema tumda do sita me party long ke jabe tum hen dai ka prek bidilang no ben thang jung ale ban party le ban ma tharong ben ila rasul ka chesok bang kapabok laban alang pina song demangai methang ahindansi anu tina party ta labang so rat cari ali phasi matharong laben PTR bijare isuta ka hijack depen party hindansi ke kemi phasi ka chesik lag jala hala song denyos nang le rok tang lo kurang te PTR bijar ka chesong ke ladak si ke poplo hokon ni PTR lombe harle effect koma mat harle rona think harle ko basi karbiyo tomas council ke pulo izana cobai piklo ke karbiyo tomas council ka cari etum lasi ini tuma hin ben mangke jok si eme khini ben thegong le tik karbi ka tharle hem ka peri kaparu iriksona sayang deng ke kem cheng ke tik bangke nilit mengin ben ke chesong ko laben atap ko laben pinisi tame iritum chief minister ben governor pharke la taposi se memorandum ben pajir ko hala so memorandum ka pajir ko mane songale bangke karbi purin nasi pinil bang so memorandum ka pajir ko labang ke memorandum itum DCR yang sebajir di DCR intensi chief minister orang kepala itu ladak si copai jatuh ladak si DC kan copai kon dak masalah itu kan kon laki jase mette laso amai ala litum ke iritum methang jung party ale sunai pusima thare kache song chunanggi bugali party ale donanggi laben party ai su siman be nanggi budatum ke tumak hala so potsi jase met labang ke mai kapabo bi phasi kali nikala alam nikelo sisteme labang so chatai ben alang tuan kupelo theke tape karbi ka chingrum se chatai pon alang le badule nikelo alang ne karbi tape alang le karbi posi iritum jung me katu ningri bang la rakan ke thantak ki kapta dijetben alang li jung dala dak bang pendong si ata brape pen klema solte an si mai ba ali ram doi polo an se rat maning theji polo an se rat che to chilang polo Punna la PTR bijara puta ka khong sing mai nile puta chingmai na dak chingmai pula polo na itu labang so chi song pen na itu party ke sing ko dilo so na rema dilang labang so party me labang so ini dak long bang ke nile tum ningduk pik nile nang le rock pen la puan se ka mata lo karbiat tum la anan ver lo maka chingri karbiat tum la anan chor lo ma mane political party meeting bosante rat doji mane KYF tang lun kana malin long bosante karbi doji pini chong hoise laki si laki ni amuni ta plank ledet ma lalo nili ningduk bang e alangli mase news parang gitu mancho papa mepen kado kaveta tarik reisi lasoa phelang pilong nang idun pede panalang li ta choning ri loga nang litum kado kaveta theklong setame pini dak nang dun dedet bangala nilitum neng dukpik ate alangli hello nilitum karbi kado kavya karbi panang hijapo nang iba alangli hello nilitum ke chok che along nilitum ke pleng pleng ta alangli senang thanang mum nang ike setame alangli kopia ke sung pene kopia ke boy pene nang dun dedet bangala nilitum neng dukpik lase monon phi jong se neletum lason kachi song along balang litum lamchak nang chipi pen lason pati kupet poten neletum bang nitum neng dukpik ada lang li pan neletum kacor ni dama hud bang ke neletum songja potum choi han thor pen chenglok po pen chenglok netum man peng pipa meven se neletum
Johang damlo Chorju damlo alang litum nang dunje pose nang litum media hoita alang litum rat Karbi Anglong rat adu an banta alang litum tuning rilo seta me pinila so me long nang litum dadat bang ne litum neng dukbik seta me nelige Abraham benda pulo la PGR VGR longle poke lage amuk Congress longle amuk BJP longle amuk XYZ longle la hanel tum pe Karbi longle mati Karbi Anglong putang lo lage song dorom party chipu pe pin pen Karbi tangte Karbi po joine potse pini nele tum high loving ben same nele tum nang chetong dun lo la pen ke la so longle eviction se tik bang ke nele tum ke nang dun bom jilang ki non ke dam tang nang dun bom lo non ke bang jilang ta nele tum nang dun lang jong se immediately ben la so eviction se polote arni ke bang je bang ke la tum jong sa ari chirung lo ni tum nelo pate tum Karbi rat poste me tum soluk soda ka tomon se mel tum wanang kokko ile tum peace nenggang sampen ing samjin ban che song lo ke dipulong da che song lo dak ta che song lo seta me alang le tum pulo la committee seng nang yad nang ipu committee ko pilo seng nang po alang le tum se committee power dolo ante CM make hai tuliram ronghang ka chipu young and dynamic political power do alang le tum long double engine BJP sarkar team Karbi Anglong hala lamding long ke do Karbi itu menglong asoban ke election nun I am marit paching approve amekri ameglang papibu proof bang hala Karbi ke pan mange election nun bahar pen keche ke Bihar Jharkhand Chhattisgarh pen ke bang tumana bihari tuman chonghoy se election nun det hala bang se nele arjuye lase aron jong se do PGR VGR longle ka tharle nang je aron do polote prapjing pen tharle non lapen only notice picho se nele tum nang kroi pe bang le tum kroi krelo asong jati nang chi party tin da lake nang chak bom lo ke dam tangan ta setame pini ke oh amoga group pen se nitum Karbi Anglong team Karbi Anglong pen se bate nitum Karbi Anglong autonomous council pen se PGR VGR longle ka tharle lo la hem hum phoke be rulo yo hem hum engko ye rulo yo hem hum pharoge rulo pancha hala swarni se neletum sangje seta me la PGR VGR chun begangi la pen la PGR VGR longle se tharle unde tiglo polote abang putin a political party phanta neli tuning rilo hala kithe po electoma long pending issue article 244 empreka kang tim mangai nengje jedat seme atema la achecho ason la soka tharli pan aron doko kanta tharli une polote hala empreka hailoving alam lo lase meeting along ne phan election nang pa hainon ne emprek nang wan pipo ne kese nang join no ne tum emprek an che song pa hala banang ne Karbi ka che song ma se le tum pangtang nangi party song dorom chipu pepin Karbi avi Karbi tangte Karbi la pen se le tum che song tip se la so PGR VGR ta pachunang po la pen no ne prange bange hemprek basa mele tum ka do ka rat se la bange che song tip nangi bijar putra bangke kacitong pedangan angtong thelo nangte nangli mohe jong kipu don ket don paruisi eviction bate katharle asai teng tanglo bonte inirtu sang ko lantong sang ko mama kale la bijar along le duman eviction khai nai ko bang kale la ka aron ateng lo Supreme Court order ateng lo alang le tum ise aron duje PGR VGR la ka illegal settler pulo not ma Karbi Anglong la ka only non theroni alam gali la Karbi Anglong angkang pe along ko not ma PGR VGR aron grepen ke do tuman bang ke harle enang po ane bolote la ke elong tharli bong bolote hada kamuni tuman bang se enghonrong hadak tuman bang lang sele labang dupo alam bang penda pulo PGR VGR mane illegal settler sonote jo chuala da lamding rolong eletum Karbi a kei tum ki dodi hala suarong mange election namlo da ke chongoi se election se det keroni long chongoi se election se det lalo nile tum kar jui bange lase aron repen pote nat ma ke dota aron men se itum ke dead rai kom ta aron pen pot se council da aron men se chari loge se aron ateng pen se nangle tum election nang po lapen hala soka election along ta nile tum ran nang chitu do nang ite nile tum ready lo lapen dak ke do an Karbi po ka chichit ni Karbi po tuma vi ke do an mange election lo nang tun po seta me nangle tum nang ke japon jongse ke kang poten nile tum api nang idu ne ke kang po nangle tum nang ja jong se keng set aron lapu hello aron lapu pente chunji polote nile tum ke la so aron se nang dun po seta me nile tum ki pu bala lo nile tum si Karbi po ka cheng hon pen Karbi along le jok nang i pen po se nile tum hilo wing pen en sihila Karbi omrong so ke do choma Karbi pen ta nile tum Karbi Anglong hello nile tum ape apolo po ka chema tha jong ne se jong se dak ne pe ne photo male nile tum neng che thithe te kunan lo ase kaddo ka vepan nile chuning ribang la hello prapjing pen la so eviction bangke Karbi Anglong autonomous council atum initiative deng pen under the leadership of Tuliram Ronghang Sar alangli
eviction vek nang po alangli dobo mo sa eviction nangi lapen eviction vek nang po apong karbi aphan la son paching room nang nelo apong karbi aphan pasroom nang nelo eviction no nitum thang ta pupelo tase eviction is the final solution. Until and unless we cannot stop, we are not against with any party, we are not against with any others communal, we don't want to place any communal issue, but the main thing is that illegal settler under PGR, VGR, those who are staying it should be evicted within a month. If not, in the coming day, we are very strong that we will do, and by anyhow we are ready to evict for that. So for that only, thank you.